Karišiku i njegovom timu. Nama je zadovoljstvo što smo danas ovdje i što imamo priliku da zajedno sa menadžmentom bolnice razmotrimo neke teme koje su od značaja za grad Bar, ali i za radnike luke. Možemo reći da je, kao što je dr. Karišik već pomenuo, ovo je jedan kontinuitet davanja što se tiče same luke Bar. Inicijativa je nastala kao inicijativa dvojice doktora zaposlenih u bolnici, dakle doktora Karišika i doktora Stanisavljevića, koji su jednostavno ukazali na potrebe da se sa ovom donacijom zaokruži potreba jednog odeljenja u Barskoj bolnici. Nadam se da će i ostali privrednici, kao i ostale kompanije u Baru, djelovati na jedan sličan način, ali je naš cilj prevashodno bio da kao Barani omogućimo nešto što će Baru dugoročno predstavljati benefit. Tako da, prije svega je lično zadovoljstvo, ali ovo kažem u ime svih zaposlenih u luci Bar, da luka Bar treba i mora da u budućnosti također pomaže gradskoj bolnici. Hvala vam puno.